Aklegula tse ipeleng ka sehlohong thapameng ya kajeno CFO ya mehleng masepaleng wa Ditsobotla o hlaheletse lekgotleng la dinyewe ka bobodu mme COSATU e ipiletsa ho dipuisano tse nang le bonnete ho sektara ya private ha Showmax e tlilo hlahisa dipapadi tsa PSL e re ke amoheleng mohi ke Thopi ya Mokwatle. Mohlanka ya neng a sebetsa kantorong ya ditjhelete masepaleng wa Ditsobotla Radikashu Isaac Tsie o hlahelletse lekgotleng la magistrate le Lichtenburg ka molato wa bobodu. Mmeli wa Hawks North West Lieutenant Colonel Tinyiko Mathebula o fana ka dintlha ka botlalo. Tsie was arrested this morning by members of the Mahikeng-based Serious Commercial Crime Investigation in Lichtenburg. His arrest follows an investigation into allegations of fraud relating to the procurement of legal practitioners' services for the Ditsobotla local municipality. Investigation revealed that in May 2021, Tsie and his co-accused Thoret Mampe Tabe Tiro, the director of Tiro Attorneys, and Tsietsi Isaac Shema, the former acting director of corporate services at the Ditsobotla local municipality, connived to defraud the municipality of over 460,000 rand for services which were never rendered. Tiro and Shema were arrested last week. It was uncovered during the investigation that Tiro Attorneys submitted invoices to the municipality for legal services he claimed to have rendered. Tsie and Shema reportedly approved payment for services that were never rendered. The trio is facing 4 counts of fraud and alternative theft charge. Tsie made a brief court appearance and was released on 5,000 rand bail. He will join his co-accused when they reappear in court on the 4th of October 2024. Tiro and Shema are out on 8,000 bail each. The Northwest Hawks head, Major General Patrick Mboto, and the Director of Public Prosecutions in the Northwest, Dr. Rachel Makari, have welcomed the latest arrest. They have commended the collaborative work between the investigation and prosecution team in ensuring that the accused are brought to justice. Province ya Northwest e bile le sekgahla sa palo e hodimo ka ho fetisisa e dutse boemong ba bohlano ka hare ho naha ho 12.3% selemong sa 2022 ka tsa HIV. Sena se bolela ha palo ka hare ho province e le ho 20.8% hara ba dilemo di 25 ho isa ho tse 49 ka tlatsetso palo e hodimo ya batho ba phelang ka kokwana HIV provinceng ke basadi. Sena ke ho ya ka Human Sciences Research Council e lokolotseng diphuputso tsa bohlokwa tsa sekgahla sa palo tse hodimo ka ho fetisisa le boitshwaro ka HIV Afrika Borwa tsa botshelela bakeng sa province ya Northwest bekeng ena. Ho ya ka mofuputsi ya ka sehlohong wa HSRC e leng moprofesa Khangelani Zuma, dipalo di bontshitse hore ka 2022 palo ya HIV provinceng e ne le 20.8% hara ba dilemo di 25 ho isa ho ba dilemo di 49 mme palo e hodimo ke ya basadi ka 29% ha banna e le 13.4%. Hara bana ba seng ba hola le batjha ba batshehadi ke 8.3%, ba batona ke 3.3% ba dilemo di lekanang. Pokeletso e beiweng tafoleng ka distreke tse 3 provinceng e leng Bojanala, Dr. Kenneth Kaunda le Ngaka Modiri Molema ke tsona tse ka hodimo. Ka 2022 Bojanala e ne e dutse ho 15.4% e bile le palo e hodimo ka ho fetisisa e latelwa ke Ngaka Modiri Molema ka 12.1% e be Dr. Kenneth Kaunda ka 11.9% ho ba phelang ka kokwana ya HIV.
Dipalo di senotse ha North West palo ya 9.5% ya batho ba dilemo di 15 le ba baholo ho tlalehilwe ha bana le balekane ba fetang ba babedi selemong sa 2022 papisong le 11.1% ya selemong sa 2017. Mme bongata ba banna ke bona ba dutseng ho 33.7% papisong le basadi ka 30.6% ya bao ba dilemo di 15 ho isa ho 20 ka 50.9% bao ba nang le balekane ba fetang ba babedi. Mme sena se hlahella haholo dibakeng tse mahaeng le tse nang kapa tse buswang ke marena ka 34.8% mme bojanala ka 12.7%. Ha re kena ho tsa matjhaba. Dikgohola tse matla bophirima botjhabela ba Nigeria di bolaile batho bonyane ba ka ba 30 mme tsa ama batho ba feta milione e le nngwe ho putlama ha letamo la Alau le nokeng ya Gada provinseng ya Borno ka labobedi ho entse morwalla kapa dikgohola ebe tse tutileng ka ho feta haesale letamo la nnile la putlama dilemo tse 30 tse fetileng mme sena se etsa baahi ba balehe matlong a bona. Mmuso wa province o boletse ha letamo le ne le tletse ho feta tekano ya teng tlasa dipula tse sa tlwaelehang mme ho lebelletswe hore palo ya batho ba hlokahetseng e ka nna ya nyoloha. Dikgohola tsena tsa ha jwale di tla ka mora dilemo tse pedi ka mora hore Nigeria e be le dikgohola tse ileng tsa hloka ho thibelwa tse bolaileng batho ba fetang 600 ho phatlalla le naha. Metsele tsa matjhaba ke di beha mona re kena kgwebo. Ha re lekola tsa kgwebo, Congress of South African Trade Unions le COSATU e ipileditse bakeng sa dipuisano tse nang le nnete sektora ya private jwalo ka ha di-union di tla teka tafoleng 12% ya nyollelo ya moputso bakeng sa basebetsi selemong sa 2025 sa ditjhelete. COSATU, Federation of Unions of South Africa le FEDUSA, South African Federation of Trade Unions le SAFTU le dinone tse ikemetseng di ipopile ngatana nngwe ka hara puisano tsa mosebetsi bakeng sa dipuisano tsa meputso tsa selemong se tlang ho lekgotla la ditshebeletso tsa setjhaba. Mme COSATU e re ramosebetsi o fana ka 3% e leng seo union di rahetseng ka thoko. Ha re kena hlakoreng le leng hape la kgwebo, ho thujwa ha mabenkele e ntse e dutse le ngongoreho e kgolo Afrika Borwa selemong sena sa 2024 ka palo e hlobaetsang ya diketsahalo ntle le ho nyehla ha selemo le selemo ha monyebe. Sehlopha sa Fidelity e leng se seholo se fanang ka ditshebeletso tsa tshireletso se phamise taba ya ho nyoloha ha ho thujwa ha mabenkele Welkom provinseng ya Freistata e leng se etsang toropo eo boholo ho hlahang diketsahalo tsena hangata ka hare ho naha. Ho ya ka Fidelity ho se ho bile le dikgwebo tse kenetsweng tse tsheletseng tse tlalehilweng bekeng ya pele ya Lwetse fela. Dipalopalo tsa seponesa sa naha le tsona di senotse ha Rustenburg mona North West, Thohoyandou e Limpopo le Welkom Freistata tse kgethilweng haholo ke ho thujwa ha dikgwebo nakong ya kotara ya pele ya 2024-2025 mme sa ho isa ho Phupjane. Mme dibaka tsena di bona nyoloho e hlobaetsang papisong le nako e fetileng e jwalo ka ena ya 2023 le Rustenburg e bona nyoloho ya ho thujwa ha mabenkele ya 50.5%. Moikgwa ba rona re ke behe mona re phethele ka dipapadi. Showmax e tlilo hlahisa dipapadi tsa PSL. PSL e phatlaladitse selekane se seholo le SuperSports ka Laboraro moo ho tlang ho bonwa ha Betway Premiership le mohope wa lapeng kapa mehope ya lapeng e bapatswa ho Showmax. Bohato bona bo tla dikgwedi tse mmalwa ka mora hore tshebeletso e phatlalatsang e phethele tumellano ho phatlalatsa England Premier League. Ho qala ka ya mantlha Betway Premiership, dipapadi tsohle tsa PSL di tla fumaneha ho ba lefellang Showmax Premier League ntle le ditjeo tsa tlatsetso. Mme he ka tlatsetso papadi tsohle tsa Premier League tse 380 bathaseli ba bolo ya maoto ha jwale
ba ka streama papadi enngwe le enngwe ya PSL ho kenyeleditse ditlhodisano tse kgolo tsa mohope tse jwalo ka Kali Knockout, MTN 80 le mohope wa Nedbank kaofela ka ho lefella fela 69 ranta ka kgwedi. PSL hape e netefaditse papadi ya makgaolakgang a MTN 80 pakeng tsa Orlando Pirates le Mamelodi Sundowns lebaleng la Moses Mabhida ka Moqebelo wa la 5 Mphalane e leng kgwedi e tlang. Mme he re tswela pele ka tsa dipapadi. Royal AM e tshehetsa batjha jwalo ka ha le yona e ntse e behelletswe ka thoko kapa e kginne nakwana ke FIFA. Jwalo ka ha Royal AM e ntse e tusetsa papadi ya ho qala ya Betway Premiership mafelong a beke ena le taba ya ho kginwa ha boingodiso ba FIFA e ntse e tswella. Mokwetlisi John Maduka o amohetse hore ba tlile ho ba le sehla se phepetsang haholo, empa o tshepa dibapadi tsa hae tse nang le tsebo ho tataisa ba banyenyana ba fihlang. Royal AM e tla ilo papala pulong ya papadi e kgahlano le Cape Town City lebaleng la Harry Gwala ka Moqebelo ka hora ya 3 thapama. Ebile yona Royal AM ha eso ka itekena dibapadi tse ntjha ka lebaka la ho kginwa ha yona ke FIFA. Maduka o kopile batshehetsi ba sehlopha ho ba le mamello le tshehetso o lebaleng jwalo ka ha ba tla bula Betway Premiership. Maduka wa latela. Betway, it's going to be exciting, very interesting. To our supporters, we just say come in large numbers, support this game. You can see that it's going to be a very, very exciting season. And for us as the Royal AM, we need the supporters to fill up those stadiums, to make these boys, motivate these boys, so that they can play to the best of their ability. When they see the field, the stadium is full of supporters. It encourages them, to play their best game. So it's very important, for our supporters, come in large numbers each and every week, fill up that Harry Gwala Stadium, support this so that, we can take this team, to another level. Mohile tsena tsa dipapadi ke di beha mona ebile ke bokgutlo ba ditaba tsa rona tsa thapameng ya kajeno. Lo fihlela ko tlang hape nna le moifo wa ditaba Rate 100 ho wena e tshweu kgotso.